Nongeye kubasuza kandi mbaye ikaze mwese mudahema kudutega yombi aho tuba tuvuga ku makuru akomeye cyane avugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko afite ahuriye n'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no Burundi. Uyu munsi tukaba tugarutse ku makuru aturuka kuri raporo y'impuguke y'umuryango w'abibumbye, ariko tukibanda ku byo batangaje hanini ku bufatanye bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 wa FDLR, bakanagaragaza ibibazo birimo ndetse bakagira n'icyo basaba akanama k'umutekano ku muryango w'abibumbye kugira ngo bishyirwemo bikorwa. Tukagaruka nanone ku byo batangaje ku bufatanye bwa leta y'u Rwanda ndetse n'ihuriro AFC-M23 byo bashinja u Rwanda, ariko bakavuga ko nanone kwafatanyije na AFC-M23 kurwanya FDLR nk'impamvu nyamukuru. Nanone kandi ku Burundi tukaba tugaruka ku makuru y'inshamugongo ku baturanyi bacu b'Abarundi avuga ko umuntu uturutse mu Burundi ushaka viza yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azajya abanza kwishyura amafaranga menshi cyane. Turaza kugarukaho tureba n'impamvu yo kuyishyura, kandi aya mafaranga akaba adakuraho yari asanzwe akoreshwa mu gushaka ibyangombwa bigiye bitandukanye birimo na viza mujyane hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere bose gukomeza kudushyigikira kuri umuyoboro wacu ari nawo wanyu wa YouTube, mukanda subscribe kugira ngo inkuru nk'izi zajye zihita zibageraho mu ba mbere, mukibuka gukanda like ndetse mukaba mushobora no kuduha ibitekerezo byanyu muri comment. Tudatinze rero reka dutangire n'amakuru akomeye cyane avugwa mu mutekano uri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda, wasaga n'urimo ibibazo byinshi cyane, ariko impuguke z'umuryango w'abibumbye zikaba zasohoye raporo ikomeye cyane igaragaza uruhande rwa buri gihugu, yaba u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gukomeza gukongeza amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi. Duhereye ku bibazo bagerageje kwisaho cyane ni ubufatanye bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe w'iterabwoba wasize uhekuye u Rwanda mu 1994 wa FDLR. Aha izi mpuguke zikaba zagerageje gutanga amakuru menshi cyane agaragaza uburyo abarwanyi b'uyu mutwe wa FDLR bakorana bya hafi na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bagiye batoneshwa cyane bikomeye bahabwa ibyo kurya, ubufasha bwa gisirikare burimo intwaro ndetse n'imyitozo. Bakaba bavuze ko abenshi bahawe imyanya ikomeye cyane muri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kubagaragariza icyizere gikomeye cyane no kubereka ko batazabangamira. Izi mpuguke rero zongeye kwibutsa ku masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga ko mu buryo bwo kuyashyira mu bikorwa hari uruhare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagerageje igerageza kuba yakuraho uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR mu buryo butandukanye. Ubwo leta ya Kinshasa tangazaga ku mugaragaro ko noneho bifuza gusenya uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR, bakanabicisha mu itangazo kuri radiyo y'igihugu basaba abarwanyi ba FDLR kuba bashyira intwaro hasi bakishyikiriza MONUSCO cyangwa se inzego za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bacyurwe basubizwe mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Ndetse bakaba icyo gihe baranasabye abaturage bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha leta muri ibyo bikorwa, babahamagarira kudakorana nabo barwanyi ba FDLR, aho babashishikarije ahubwo kugerageza kubatahura aho baba bihishe hose, ndetse bakanabageza mu buyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na MONUSCO ubwayo. Izi mpuguke zatangaje ko ubwo abarwanyi b'umutwe wa FDLR bumvaga aya magambo atangajwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barakaye cyane ndetse bakabona ko bagambaniwe, dore ko byateye impagarara nyinshi cyane muri guverinoma ya Kinshasa irangajwe imbere na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, cyane ko bamwe muri abo barwanyi ba FDLR bafite imyanya ikomeye cyane mu gisirikare ndetse no mu miyoborere isanzwe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero raporo y'izi mpuguke z'umuryango w'abibumbye zibigaragaza, icyo gihe byatangajwe ko bagerageje guteza akavuyo, noneho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibonye ko bishobora kuba bibi cyane ihitamo kubiseguraho, mbega ihagarika uwo mugambi yari yihaye wo kuba yahagarika imikoranire n'abarwanyi ba FDLR ndetse no kuba yabohereza mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Izi mpuguke z'umuryango w'abibumbye zavuze ko ubushobozi buke bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwo kuba idashobora kuba yarwanya burundu uyu mutwe w'iterabwoba ngo iwutsinde,
aribyo byatumye ibyari byaremeranyijweho i Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bidashyirwamo ibikorwa, ndetse bikaba byaranagaragariye amahanga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tigeze bishyira mu bikorwa cyangwa se igerageza kubishyira mu bikorwa. Aha rero ukaba wakwibaza ikizakorwa kugira ngo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibe yabasha gusenya burundu uyu mutwe wa FDLR, ndetse n'izi mbaraga bavuga ko uyu mutwe ufite dore ko abayobozi bakomeye muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barangajwe imbere na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rebo bafashe iya mbere mu guhamya ubufatanye na FDLR, aho ngo bari bafite intego yo gufatanya kurwanya ihuriro rya AFC M23 ndetse bagafatikanya n'abandi bose bavuga ko barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kuza mu Rwanda barwana, ndetse bagafata igihugu bakuyeho ubutegetsi bwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Tugarutse nanone ku bufatanye bwa AFC M23 ndetse n'u Rwanda, izi mpuguke z'umuryango w'abibumbye zagaragaje ko ingabo z'u Rwanda RDF zifite uruhare rukomeye cyane mu ntambara ihanganishije ihuriro AFC M23 ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngo bagiye baha ihuriro rya AFC M23 ubufasha bw'intwaro, ubw'abasirikari ndetse n'ubw'ikoranabuhanga mu buryo bwo gukomeza gutsinda abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Bavuze rero ko aya makuru yose bagiye bayakusanya bayakuye ku bayobozi bakuru mu nzego zo hejuru mu ihuriro rya AFC M23 ndetse no mu bandi bayobozi n'abaturage batuye mu bice byamaze kubohorwa na M23, aho basobanuye ko ubufatanye bwakomeye cyane ubwo iri huriro rya AFC M23 ryafatanyaga n'igisirikare cy'u Rwanda cya RDF gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR wari ufite ibirindiro bikomeye cyane muri Nyiragongo ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye ubu twamaze kwigarurirwa n'iri huriro rya AFC M23. Izi mpuguke rero zikaba zasabye umuryango w'abibumbye by'umwihariko abagize akanama k'umutekano kawo gukora ibishoboka byose bagafasha impande zombi zihanganye kubahiriza amasezerano ndetse no kugerageza gukomeza inzira z'ibiganiro mu buryo bwo kurengera ubuzima bw'abasivile bakomeje gutikirira muri iyi ntambara kandi batabifitemo uruhare. Twihuta cyane ku kibazo cy'u Burundi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko nta muturage cyangwa undi muntu wese uri mu gihugu cy'u Burundi bushaka kwimukira cyangwa kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ntego zitandukanye uzajya yemererwa viza atabanje gutanga amafaranga agera ku $5,000 by'idolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho cyashyize mu manyarwanda yaba ari nk'akabakaba $7,300,000 mu mafaranga y'u Rwanda cyangwa se $14,800,000 mu mafaranga y'u Burundi. Aya mafaranga yose akazajya atangwa na buri muntu ushaka viza imujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo muramutse muri nk'umuryango w'abantu 5 urumva no gukuba 5 birumvikana ko aya ni amafaranga agenewe viza y'umuntu umwe ku giti cye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zatangaje ko ayo mafaranga agamije guhangana n'ibibazo by'abimukira bava mu Burundi bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barangiza bakanga gutaha mu bihugu byabo, kandi igihe bari baremerewe na viza cyararangiye bakavuga ko azajya asubizwa umuturage wese utarengeje igihe yemererwa na viza, ndetse ko ngo uzajya ashaka gutindayo igihe yaba yaremerewe na viza kikarenga atarataha, ayo mafaranga ari azajya yifashishwa mu kumukurikirana ndetse no kumushakisha kugira ngo yoherezwe mu gihugu cye ku gahato, ndetse ayo mafaranga yatanze ntayasubizwe kuko ngo azagera aba yarakoreshejwe muri zo gahunda zo kumushakisha ndetse no gushyira mu bikorwa gahunda yo kumwohereza mu gihugu cye. Murumva rero ko bikomeye cyane ku baturanyi bacu b'Abarundi, tukaba turakomeza gukurikirana aya makuru tureba n'ibindi bihugu byahawe ibi bihano byose tukabinyuramo mu bindi biganiro bitandukanye ducisha kuri uyu muyoboro. Mbibutsa gukomeza kudushyigikira mukanda subscribe na like, ni ubufasha bukomeye cyane muba muduhaye ndetse mukaba mushobora no kuduha ibitekerezo byanyu muri comments. Ndabashimiye cyane kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.